Nikada pred 1. maj radnici Srbije nisu dobili bolju poruku, bolju čestitku. 2 sporazuma potpisane su juče, sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom, kojim Srbija definitivno rekla Evropa odmah. Demokratska stranka je ponosna na taj sporazum i sigurni smo da donosi mnogo toga. I drugi sporazum, konačno, posle više od 8 godina pregovora, posle 3 godine od donošenja poslednjeg zakona o radu, sindikati i poslodavci potpisali su kolektivni ugovor. I jedan i drugi sporazum potpisan juče sigurno donosi najbolje i najviše onima kojima je to i najpotrebnije, građanima Srbije. Veća radna mesta, više radnih mesta, bolje plate, porast životnog standarda i manje neizvesnosti u životima svakoga od nas. Srbija danas ima više od 1.600.000 penzionera, nešto manje od 700.000 nezaposlenih i nešto više od 2 miliona zaposlenih. Svima njima ovi sporazumi donose ono što svako od nas želi. Investicije. Već danas pregovori u Kragujevcu, više stotina miliona investicija i nekoliko hiljada novih radnih mesta. A već sutra, zbog političke stabilnosti potvrđene juče, ekonomska stabilnost donosi sigurno prosperitet i mnogo više radnih mesta. U narednih nekoliko godina, do kraja ove decenije, Srbija bi mogla da postane zemlja koja bi svela broj nezaposlenih na prosek zemalja u okruženju, a u narednoj deceniji i zemlja bez nezaposlenosti. Posao odmah, Evropa sada i Demokratska stranka koja sigurnim koracima vodi u evropske integracije.